moraš i to sam. Koliko smo to se odigrali, šta radi? Ako bi mislili da ste pravi ovaj treneri selektor, majke moje, Selektore. Ovi su profesionalci, buraz. Gdje ovaj dečko viče 20 minuta Tišina, sada zagrijavanja? šuta, trener, tišina, ide. Prijatelj, ne radi se 20 minuta zagrijavanja, pazi, neko te snima. Znači, radi zagrijavanje kao na pravoj utakmici. Znači, zagriješ se, imaš još 10 minuta, vratiš u klačionicu. Znači, nećemo se zajebavati, ako neko ne snima, da ide direktno uživo prenos, znači možete se zajebavati tamo doći dečko. Grazie molto. Mancano 2 persone. Sì. Thank you. Dobar dan. Grazie. E mi scusi, ako gospodo, ovako prije svega ispričajte se. Ispričavamo se što kasnimo. Neće se ponoviti. Znači, na klubu se do kraja. Strategija. Sve za predstavnika. Hoćete vode da vam se to ne hoćete žebi? Ti daj riječ, znači da ovo shvatimo. Znači, idemo ovako. Slušajte, dečki. Ja znam da je ovo izlet. Znači, izlet je, nije znači neka nabijena utakmica, znači relaksija. Idemo polako, znači da ne odjedimo nikoga, nema psovanja između nas. Kad neko pogriješi, nemoj da se neko devi, što si tamo, što si, znači nemojte ulaz, toga nema. Pogriješio, samo igraš svoju igru, ideš dalje. Znači, nema toga. Treba? Pazite na ovu djecu, imate djece sa posebnim potrebama. Znači, morate paziti na tu djecu. Nemojte ići, ako vidite da će doći neki duel gdje ćete ozlijediti nekoga, pusti loptu, pa nek ide, nek zabije gol. Znači, ali nemojte ga ozlijediti. Znači... Voda ima dresnika. Nema. Mislim da ima još jedan dres tamo. Tamo predsjedno. Ja mislim, ostaje jedan za onoga Čiru. Ima dva. Znači, idemo prvenstveno da se malo zabavimo. Igrat ćemo sustav kako ćemo igrati, dogovorit ćemo se sve ko će početi, imamo znači ko počinje, sastav, sve ćemo naći. Sustav i šta i kako sve to treba funkcionirati. Da, onu poziciju koju si dobio, na primjer 4-2-4. Igramo 3-5-2, odmah da znate, 3-5-2 je sustav, znači da ne budemo dečki. Znaš zbog čega sam mislio 4-2-4? Dva u centrali, vi ste ovdje pojačani kao bekovi, da ne može niko proći, opet se tu može komunicirati, imamo, pošto mi jači od nje imamo 4 napredača, igramo sa 4 napredača, a Kariću ne treba ništa pričati, znači, levi, desni, ja bih volio ovako, dečke, pošto mi imamo, ali ja ću sad reći nešto, mi ćemo sad ispraviti ovaj tim kad izlazi. Ja želim da moj prijatelj izađe, i da on vodi, zato što je to meni velika čast, mi imamo, ja vas sve obožavam, volim, ali mi ne igramo na jednom nivou, ja nemam jednog Roma, sad mi malo možete ispraviti, ja to da mi ispravim. Ja bih volio da slobodno sada imate priliku i čast da po prvi put ovako sjedamo i da razgovaramo kao prijatelji, kao braća. Viš, oni se zovu Fratelli Tutti. Svi smo braća. Vidjeli ste se, gdje smo bili, šta smo bili. Ja nemam te zahvale da vam zahvalim kako bi vam vratio tu ljubav koju ste vi meni dali. A mi se jako dobro moramo voljeti i poštivati. Sve uz ovo što radimo, zapamtite, da ćemo puno neprijatelja kad se vratimo, da znate, nije bitno. Moji prijatelji Mitrović i Nenad i moj stanovi Pele, ovako ću vas skratiti, Pele i moj Nenad, oni žive u jednom kampu gdje vi ne znate, a ja ću vas odvesti jednom, pošto ćemo mi sada prioritet dati njima dvojci. Nenad ima 4 djece. Da tako, sam uvešio 4. Ti koliko imaš? 8 djece. Moj Džemo ima 5 djece. Koliko je to ljudi? Ko je još oženjen? Ti si oženjen, Lukas, isto. Koliko djece imaš? Lukas? 3. Ti? 3. Ti? 6 djece. 6. To je već 25. Slušajte me sad. Znači, ovo će biti upisano zlatnim slovima, sve vaša imena i prezimena. Sve ćete svoje djeci prenijeti na dana. Ja ovo neću moći da budem cijeli život.
Ja sam ponosan na nas sve. Dobro, se smiješ. Ajmo jedan pljesak za njega, ajmo pljesak, ajmo dečki. Pljesak. Vi znate kad se borio za vas, a niko vam ne kaže, Romi, cigani, ne mogu ovo, ne mogu ono. Ja nisam imao toliko moći da vas ja sad dovedem u Dinamo. Hajde, u neki klub, ja bi vas volio dovesti. Zato je moja želja, to nam se danas ispuni. Što se kaže, sve posložimo. Da mogu reći da ostanete negdje. Ja bih volio da budete vi igrači, da se ja ponosim s vama kad dođem na tribinu, da vidim kako moji Romi igraju, da se ponosim s vama. Ne da vas ja usporam i da želim vama loše, već ja vama želim dobro. Zbog čega? Cigarete, ovo, ono, ja znam i svi to sve. Svi imamo svaki neki svoji mana i poteškoća, ali prije svega želim da vi uspijete, da se maknete tih, kako bih rekao, negativnih, loših tih stvari, da imate... A sad ako ja budem imao neke novce, imat će dženica, može imati. Ja znam da vi sad nemate te mogućnosti, nema ni sule i ovo, tako. Emir mi pomaže puno, ja i Emir smo napravili preko 100 nogometnih utakmica, svjetsko, evropske, bili su dečki na mojem svjetskom prvenstvu, bio je Živnica, Simon utakmica. Zašto sam dao prioritet da bude on kapetan ove ekipe i da vodi zato što je imao isto imao jednu misiju svoje igre u Dinamo. Bio je profesionalni igrač, nije uspio i imao svojih, kako porodičnih